College Univero Session Parte kene video mentangan batai habede bat kene ki ban apply nam tai kam MPSC dan DSC tementa pihak ban apply thamai biang ane pihak ban register thamai biang namarba ka website kala de ka batmai te katu ka barem kam terekam syu ban ya ka batmai mo ka barem kanang ya bikumju pinangla ban download bit card na katu ka barem hi kamek recruitment.ani.in henrei ban apply kam yaki bat thamai bade jong ka MPSC lene DSC pinahap register thamai biang hapo kane ka website ka bakarteng ka rpa.meghalaya.gov.in hangni pinahap register thamai biang kan kambun kam hakapor bastang register kong nomor kaya per ka kabarem very simple non kam da lut por thanre dai kane ba mentabde kala kam bedbun kam te adon lagi jong hangni sampai ya kane welcome to online recruitment application system. Kane kare website pertama mo. Experience the convenience of one-time registration. Registration tang sisen registration kum balong hagi wei. Tapi hab registration kong and register pensayo OTP po email jong pima. Click register in case you have not registered. Ada 4 register, haban register syat mai, syua ban apply ya gini post jong MPSC bat DSC. Kamtam gini benang laj syulat minta jong ka is khasil bat MPSC kidon ki post balai. Tapi haban register thamai baro register thamai mo. Fill the form once as you can apply for any number of advertised posts. Kumbalong kiba ladab hi kumju hi tekane kare kwa thamai number bala change tapi haban register shani kong ladab mud ba napi apply post sagino giban sawan mud ba don kam betak login ID lab na apply by anytime kano kan bala post non kam ban register biang te along by kumju hi super ba karang de ka thamai ka ne ka website applies for drivers from any place at any convenient. Okay, register applicant can query the status of the application through the website. Okay, avoid long queues, record all your previous application. Okay, baru kita net ada pimnang ane pidon jing pilawan contact help desk MPSC meg@gov.in. Nung jing haban register ne pimyu OTP ne kapta kidon ko komen nak por ba ngamyo OTP po email te pilawan message undeu email bladap ayane help desk email taken sa reply yapi. Jadi hab register sunikong lada register kin bun mah gitil haban pendap dementa ka nda pila pendap ki ditil ki jong phi nda pila pendap ki education nda pila pendap ki baro ala pendap te pidon kam ban upload menta hab mensua ban kam takawe menta hab kam ban upload ka skill trap jong phi ka education qualification bat ka bat date of birth la de nak pok admit card na di pok certificate na di birth certificate na ini laitali long compulsory ban hab upload back tadaras kum ka PWD certificate tangi ke PWD candidate optional ki badon ke ala upload sport certificate lara pidon ini ki ba la represent regional national international ki la upload kini long optional mo pidon la ban upload kini tegan don susu ki detail ban haban pendap nganam la araban peni tek patek kemangan subatai ya kata kebrian batai ba pinang mapi mat kambon kam kanam yu phap shna ba kum ka size ka e baro ka dor phap upload bat ka signature gidan adri ga upload phap upload kita phap thmai athra inda pla register pla nang hi kin sa pha ip ki detail kin yu detail la dap pada phi sala ban apply mo ai qualification jong phi ai ka certificate extra qualification jong phi pla dap course ayu experience pan pidon experience ayu pla ban upload hang tu amata mut la kham update ko website te la kham don bun ki jeng pendap don bun ki ban pendap detail ki dur baro te kala kham suk te nomor ba in the next hakane ka bathmai kini ki post bathmai ong ba kin plan kam tang we roll number nadu ka per exam hadu ka interview min shua ki le komno ki change roll number that exam the way to like interview the way number typing test the way ayu the way ki change time ta de do uju number non kamera ban download asynlesin and ban yo the way run ban ta do uju number te la kham change hi te thai ta kan de ke jem perta ke jonga thai sa persang pian nang hi tang ban register pendap di tele baro te kita ki buka ban apply kan mau ke register thamai shwa omlong shu ko to bare te namta kini ki exam ki bala ada apply namta kini post bala apply phila ban download na ka ju hi ka website ndre ya ka bat thamai phya pan download no da ka ba thamai tangan nahi graduate